President Felix Antoine Tshisekedi is doing astonishing things, achieving Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri iyi minsi arimo arakora ibintu bitangaje cyane, arimo arakora ibintu biteye ubwoba. Abantu benshi batari bazi ko afitiye ubushobozi, batari bazi ko yashobora gukora. Icyo arimo arakora ni iki? Arimo aratandukanya Amerika na Kagame, arimo aratandukanya Uburayi na Kagame, kandi ibyo ngibyo kubikora nta hantu na hamwe bitaniye no gutandukanya umwana n'umubyeyi. Ibintu Perezida Tshisekedi ari gukora ni nko gutandukanya umwana n'umubyeyi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi arashaka gutandukanya abakoloni bakuru n'abakoloni bato bo mu karere k'ibiyaga bigari, kubera ko arabizi ko abo bakoloni birabura aribo batera ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, byose muri gahunda yo kugira ngo bibe ubukungu bw'igihugu, biba amabuye bayoherereza abo bakoloni bakuru b'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ubu ngubu muri mwe ndabizi hari abantu bagiye guhita bavuga ngo u Rwanda rurigenga, ni agahugu gatoya kibohoye, ni agahugu katagira umuntu n'umwe gakorera, ni agahugu. Ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyumva, kuko ntabwo ariko bimeze, nta naho bihuriye n'ukuri. Kuba u Rwanda ruri gufatirwa ibihano n'Abanyaburayi n'Abanyamerika, ko u Rwanda umubano warwo n'uburengerazuba bw'isi utifashe neza muri iki gihe, ntabwo ari igisobanuro cy'uko rwigenga. Kuba umuyobozi umukuru w'igihugu yajya hariya akavuga ko yigenga, agatuka abantu, akabacira mu maso, ibyo ngibyo ntabwo ari ikimenyetso cyo kwigenga. Umuntu ubibona gutyo ni umuntu udasobanukiwe amayeri n'amanyanga y'abanyapolitike, by'umwihariko b'Abanyafurika. Ibiri kuba rero ni iki? Kuba u Rwanda ruri gufatirwa ibihano n'Abanyamerika n'Abanyaburayi, kuba umubano w'u Rwanda n'uburengerazuba bw'isi utifashe neza, ibyo ngibyo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rwigenga, cy'uko u Rwanda bari kururwanya, ntabwo ari ikimenyetso habe na gato, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ibiri kuba ni umusaruro wa ya diplomasi nababwiye yo ku rwego rwo hejuru Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amazemo iminsi, amazemo igihe. Umusaruro wayo nyine ni uwo nguwo. Nababwiye ko mu minsi mike yishize Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Amerika akayihitishamo, akayiha amahitamo abiri. Nababwiye ko yazanye ibipfunsi bibiri, igipfunsi kimwe gipfumbatiye Kagame, ikindi gipfunsi gipfumbatiye amabuye. Felix Tshisekedi yarangiza agahitishamo Amerika, akayibwira ngo ngaho hitamo kimwe, urahitamo Kagame cyangwa uhitemo amabuye, ibintu ni bibiri. Nababwiye ko Amerika nyine yahisemo amabuye, kandi n'undi wese niko yabigenza. Uranga amabuye ndayaha abandi, kandi abo ndi buyahe biteguye gukora ibintu byose bishoboka, biteguye kudufasha kurangiza iki kibazo. Nuko nguko Perezida Tshisekedi yataye Abanyaburayi n'Abanyamerika mu mutego, bakabura amahitamo. None uyu munsi wa none ahubwo bakaba barahindukiriye intumwa zabo, bakaba bari guhangana nazo, akaba aribo noneho bari kuzirukanira. Kandi ntabwo bizarangirira aho ngaho, uriya mutwe w'inyeshyamba n'ubundi nibo bazawiyirukanira. Perezida Tshisekedi nta mwanya afite wo kujya gutakaza arwana n'inyeshyamba. Benezo abazihaye ako kazi bagomba kujya kurwana nazo, cyangwa bakazitegeka gusubira inyuma. Ibyo ngibyo nibatabikora, yababwiye ko afite indi plani, kandi yababwije ukuri. Perezida Tshisekedi yababereye umunyakuri. Yababwiye ko nibakomeza kwinangira, bakaryama kuri abo bajura babo, bakaryama kuri izo nyeshyamba zabo, azahamagara Abashinwa n'Abarusiya, akaba aribo yihera amabuye, akaba ari bakorana nabo. Kandi ibyo ngibyo iyo Amerika ibyumvise igira ubwoba. Amerika iyo yumvise umuntu yibwiye Ubushinwa igira ubwoba. Niba ushaka kuyikanga
vuga Ubushinwa. Niba ushaka gukanga Amerika, vuga ijambo Ubushinwa. Ibyo ushaka kwikora yarahita ibikora ako kanya. Perezida Tshisekedi yari afite ubushobozi imbere hose bwo guhita azana ingabo z'Abarusiya akazirunda muri Kongo, agahita azana Abashinwa akabarunda muri Kongo, agahita azana abantu bose akabarunda muri Kongo. Ariko kubera icyo atabikoze gutyo, hari abantu bagiye bamunenga, baramugaya, baramubwira ngo bose birukane, wizanira Abarusiya n'Abashinwa. Bashatse mbese ko ahita abikora neza kwa kundi ba basore bo mu burengerazuba bwa Afurika, ba Traore n'abagoyita babikoze. Ariko we ntabwo ari byo yahisemo. Kubera icyo atabihisemo gutyo, we yashakaga kugira ngo yubake igihugu kibana neza n'impande zose. We yashakaga kugira ngo buri ruhande ruze rukompete, buri ruhande ruze ruhatanira amabuye. Ushoboye kuyagura, ushoboye kugira ibyo atanga bigaragara, aba ari we wegukana amabuye, apana kuvuga ngo runaka niwe tweguriye igihugu. Perezida Tshisekedi nta muntu n'umwe ashaka kwegurira igihugu. Ntabwo ashaka kwegurira igihugu Abanyamerika, ntashaka kwegurira igihugu Abarusiya, nta nubwo ashaka kucyegurira Abashinwa cyangwa undi muntu wese. Ahubwo ashaka kukigira igihugu cy'ishoramari, aho umuntu wese ufite amafaranga agomba kuza akayashora. Niyo mpamvu diplomasi ariyo yahisemo kuruta intambara. Perezida Tshisekedi iyo ahitamo intambara, ndababwiza ukuri ko umwaka umwe yari kubirangiye. Umwaka umwe nta nyeshyamba yitwa M23 yari kuba ikiri hariya, zari kuba zaribagiranye kera cyane. Noneho reka tugaruke kuri Perezida Kagame n'imyitwarire ari kugaragaza muri iki gihe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri iki gihe ari kugaragaza imyitwarire irimo ubwoba bwinshi cyane ndetse no guhangayika. Arahangayitse bigaragarira buri wese, ndetse n'abaturage ubwabo barabibona ko atorohewe habe na gato. Ahangayikishijwe nuko ari kubona uko yatekerezaga ibintu bizagenda atari ko biri kugenda. Uko yari yizeye ubushobozi bwa Tshisekedi ntabwo ariko arimo arabubona muri iki gihe. Ntabwo yari azi ko Amerika n'Uburayi bashobora kugwa mu mutego nk'uwo baguyemo. Ntabwo yari azi ko byagenda gutyo, kandi arimo kubibona ko ari we ufite igihombo kinini, ku buryo bishobora kuvamo no kuba yatakaza ubutegetsi bwe. Ibyo ngibyo arabizi neza. Azi ko Abanyamerika batagira inshuti, azi ko Amerika inshuti yayo ari amabuye. Inshuti ya Amerika ni amabuye, nta kindi. Inshuti ya Amerika ni inyungu, ni amafaranga. Rero Amerika muri iki gihe iri kureba aho inyungu zayo ziherereye, iri kureba inyungu n'igihombo ishobora kugwamo. Niyo mpamvu ahangayitse cyane. Rero azi ko ibyo ngibyo ashobora kubihomberamo, kandi amahirwe menshi niko bigomba kugenda. Ikimutera ubwoba kurutaho rero ni iki? Ni ukubera ko nyine nta buhungiro afite, nta bwinyagamburiro. Ntabwo muri Afurika ushobora kuvuga ngo urigenga. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Niba utari ku ruhande rwa Amerika n'Abanyaburayi, ubwo uri ku ruhande rw'Abashinwa n'Abarusiya. Nibo bagomba kugucungira umutekano, nibo bagomba kukumenya, bakamenya ubuzima bwawe n'ibyo ukeneye. Ibyo kuvuga ngo urihagije, urigenga, ntabwo urwo rugero turabona igihugu cya Afurika kirugeraho. Ntabwo ariko bimeze. Bariya abahungu nagarutseho mu kanya, ba Traore, Assimi Goïta, ba bandi bo mu burengerazuba bwa Afurika, kugira ngo bigobotore Ubufaransa na Amerika, byabasabye kubanza kuzana Abarusiya. Kubera ko ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uburengerazuba bw'isi urabwirukana. Ntushobora kuvuga ngo urirukana Amerika utabanje gushaka undi muntu ugomba kuyisimbura aho ngaho kugira ngo akurindire umutekano, arinde igihugu, arinde ibintu byawe. Ibyo byo ntabwo bishoboka. Perezida Kagame rero w'Abanyamerika
n'Abongereza nibo bamuremye, nibo bamugize uwo ari we, bamugiye igihangange. Arabizi neza ko bamufiteho ububasha, arabizi ko bamufiteho imbaraga, kandi uyu munsi arimo arabibona ko Perezida Tshisekedi arimo arabapfukamisha, arimo arabashyira hasi. Ibyo bigatuma arushaho kugira ubwoba, kubera ko aba yibaza ngo ejo n'ejo bundi bizagenda bite, ahari ntihari ibindi birenze ibi byakurikiraho, kubera ko n'ibyabaye ntabwo ariko yabitekerezaga, ntabwo yari abyiteze, ntabwo yari azi ko byagera ku rwego byagezeho. Ahantu Perezida Tshisekedi yabarangirije rero neza neza akabatsinda icy'umutwe, nuko yabwiye abakongomani bose aho ikibazo kiri. Abakongomani bose Perezida Tshisekedi yaberetse ikibazo cya nyacyo Kongo ifite. Uyu munsi wa none Perezida Tshisekedi nubwo wamwica, nubwo wamuca umutwe, ntabwo byahindura icyerekezo cy'intambara n'uburyo ibibazo bigomba gukemuka, kubera ko yakoze ikintu cyo kumobiriza no kubwira abaturage bose ikibazo cya nyacyo. Uyu munsi wa none abakongomani bamaze kujijuka, bamaze guhumuka, bazi ikibazo igihugu cyabo gifite. Nubwo wakuraho Tshisekedi ugakuraho n'abagize guverinoma, ntabwo ushobora gutsinda iriya ntambara ya Kongo. Ikintu gikomeye Perezida Tshisekedi yakoze kirimo kiramufasha cyane ni ukumobiriza urubyiruko, gusobanurira urubyiruko ikibazo gihari, gusobanurira urubyiruko inkomoko y'intambara, aho ibibazo bituruka, gusobanurira urubyiruko umwanzi w'igihugu uwo ari we, icyo agamije, gusobanurira urubyiruko muri rusange ibibazo igihugu gifite. Ni ikintu gikomeye yakoze. Umunsi Perezida Tshisekedi amobiriza ba basore b'abajene bitwa Wazalendo, uriya munsi intambara yari yayirangije, kubera ko ruriya rubyiruko rwa Kongo nta nzira n'imwe wanyuramo kugira ngo urufatane igihugu. Niyo mpamvu mu ngabo za leta hagira gutya hakabonekamo abagambanyi, abajenerali n'abandi bantu b'abofisiye b'abagambanyi, ariko mu by'ukuri ukabona n'ubundi bikomeza kugorana, kubera ko bariya basore, bariya bajene bamaze gusobanurirwa ikibazo cya nyacyo. Iyo uri umugambanyi rero baragutahura, iyo udakunda igihugu baragutahura bakakumenya. Uyu munsi wa none abakongomani barajijutse, barakangutse. Biragoye ko intambara ya hariya wapfa kuyitsinda uko wiboneye. Perezida Tshisekedi rero yakoze akazi gakomeye, kandi yageze mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Nta rwego atakozemo impinduka, nta rwego atagezemo. Mu by'ukuri imibereho y'abakongomani b'uyu munsi n'imyumvire n'imitekerereze yabo itandukanye n'iya kera cyane. Ibyo bintu byose rero uko byakabaye nibyo byagiye bitungura Perezida Kagame, kubera ko ntabwo ariko yari abizi uko ari kubona abakongomani b'uyu munsi, ntabwo ariko yari asanzwe abazi uko ari kubona imiyoborere ya Kongo, bitandukanye n'uko yari ayizi mu gihe cyashize. Uyu munsi rero atangiye kwikanga buri wese, arikanga buri munyaburayi, arikanga buri munyamerika, kubera ko nabo ubwabo ntabwo akibafitiye icyizere, kuko azi uburyarya bwabo, azi ubugome bwabo, azi ibyo bagiye bakorera abandi banyapolitike mu bihe byashize, azi ibyo bakoreye ba Kadafi, azi ibyo bagiye bakora mu bihe byashize. Ntabwo ashobora kubizera habe na gato. Uyu munsi mwabonye ko yirukanye Ububirigi, ko yaciye umubano n'Ububirigi. Ntabwo ari aho ngaho bizagarukira, biracyakomeje. Ndashaka kugaruka ku ibanga ryihariye riri muri iki kibazo cy'Ububirigi n'u Rwanda, ndetse mbabwira n'ibindi biteganyijwe gukurikiraho mu minsi iri imbere, kubera ko ni ibintu bitoroshye na gato.